gonku mulai beraksi lek berote Mas. Wah jan gonku esene iwak sing agal-agal lek lho Mas. Dua jari gendut. Wah lho iki tenan dua jari gendut Mas. Aja diomongke sebelah Mas ya. Usahake. Oh, ketok ora ta, Mas. Oke, lanjut. Kambangan kundilek berote Mas. Iwak sepiro lek lek nyantol iwak samin alon-alon Mas, kayak luhur. Ini wah dirilis apa nganu lek iki lek? Oke, siap. Oke, lanjut dulu ya Mas ya. Lanjut. Ayo lek, urung tak lebokke lho lek, double strike lek. Wah. Feels like stitching up my heart. Can't wait to see you. Stars above in the night, hold their breath shining bright. You're my guiding light. Hope dissolves the delay. Picture frames lined with dust. Memories tend to trust. Hold my heart in your clutch. Won't let go, not today. Kena lek lu kaget aku lek. Lah itu Mas, ini namanya ikan apa lek? Ketok ora to Mas iki? Ketok ora to Mas? Ketok subule. Wah, lanjut. Thoughts of you in full bloom. Time won't Lambangan pass larang soalnya. quick enough. I can't wait to see you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Can't Wuluh Mas. Astagfirullahaladzim. Ucul babone Mas. Wah, wis ora apa-apa, lanjut dulu. in my dream. Time just drags us along. I can't wait to see you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Can't wait to see you. Wuluh. Iwak sakmene lek. Lah, ketok ora Mas? Dung deng. Ayo lek, dientokke lek. Lho, sentrek kotor ra entuk Mas gone like. Gone mastere ora kena Mas. Urung rezeki Mas. Kok nek rezeki lak entuk iki. Aja suwe-suwe ning ayo Mas ya, dongake. Lanjut. Hajar sik lek, kalem lek. Gelu Mas. Oh mastere langsung strike terus. Wah, nyengkrek Mas. Wah, sip. Jan. Saking landepe gratel anyar Mas. Lanjut. Wah, kena meneh Mas gelu. Wah, nyengkrek ora lek. Jajal kaya ngopo? Oh, wah gelu haup Mas, resmi Mas ya. Oke, lanjut lek. Tak nyoting sampean wele aku lek. Hajar sik lek. Wah, tenang wae lek, tenang. Wah, gelu Mas. Segini-gini Mas, banyak ikan. Gelu Mas, bukan saya loh Mas yang dapat ya. Ini master teman saya Mas.
senior saya Mas, jos pokoknya. Nila semua, nila atau jair lek? Jair, lanjut. Hajar dulu, hajar dulu, hajar dulu. Gonku ya iki meh ki lek gonku lek. Wah, rasidok lek. Rasidok lek. Wah, 2 jarian Mas. Loh, ini kesoting ndak Mas? Ikan 2 jari ini namanya Mas. Wah, lanjut. Hajar dulu le, hajar dulu le, hajar lagi le. Walalalala, walalalala. Lah, lu Mas, jos Mas, 2 jari lagi Mas, le. Hajar le, hajar le, hajar le. Wah, kalem le, kalem le. Wah, kalem le. Lulu, berote Mas, ketora Mas. Itu ya Mas ya. Lah, wah. Nah iki, gemuk tenan nek iki. Lulu, meh 3 jari, nyalek. Wah. Lanjut dulu. Lho Mas. Lah. Wis aku tak video sampean wae ya Lek ya. Lah, iki suasana hari ini Mas. Tadi sempat gerimis jadi kita belum berani mengeluarkan HP. Tadi sudah dikeluarkan terus keluarkan masukkan, sekarang mau kita keluarkan lagi Mas. Kita sama Master Dodo udah dapat banyak, saya baru dapat 1 yang ke video Mas. Ini nyeblok ya Lek ya, spot nyeblok Mas. Nah, oke lanjut dulu Mas. Strike lagi Mas, terem Allah, kalem Lek. Nggonku ya undul-undul wis kena ora Lek ya. Cuaca tambah lumayan hujannya Mas, makanya ini HP dipegang, ndak saya temploke di holder Mas. Ya biasa jaga ini HP satu-satunya Mas ini. Ini masih luhur Mas. Dari tadi seperti itu. Ini Mas, lep kena yo, kena. Tak terus ke. Wah kena Mas. Wah. Lanjut dulu Mas. Kalem Lek, gek digrundeli babone ora nongol-nongol. Lah. Babon apa Lek? Babon gamblok dulek. Wah. Abing Mas. Lu dundeng. Pasti yang kalau ada orang nggak beli. Kena ora Lek? Mas, wah sip. Ekor merah. Di mana Lek? Balong Mas. Balong teles. Lanjut dulu. Spiro Lek, hajar dulu Lek. Tenang Lek. Ora rane ucul tak ganti 5 Lek. Yes. Sing sakmene kena Mas. Wah. Duh Mas, dundeng. Sip, lanjut.